õpime keelt sloveeni. Tunni teema: väikesed köögitarbed. Kuhinjska tehtnica. Köögikaal. Kuhinjski kasovnik. Köögitaimer. Kuhinjski termometer. Köögitermomeeter. Lijak. Lehter. Stiskalnica za česen. Kuuslaugupress. Ozemalnik citrusov. Citrusepress. Tlačilka za krompir. Kartulipuderaja. Rezalnik za pico. Pitsaloikur. Kuhinjske skarje. Köögikaared. Copič za pecivo. Kondiitripintsel. Mreza za ohlajanje. Jahutusrest. Podstavek za lonec. Potjalus. Odpiralec kozarcev. Purgjavaja. Modev za led. Jaakubikuvorm. Strgalo za testo. Taignakaabic. Sito za moko. Jahusoel. Papir za peko. Kupsetuspaber. Pekovske kosarice. Kupsetustopsid. Kosarice za cupcake. Kupkakivormid. Zobotrebci. Hambatikud. Lesena nabodala. Puuvardad. Kuhinjska vrvica. Kööginoor. Sirarska gaza. Juusturiie. Dresirna vrecka. Pritskott. Strgalnik. Riiv. Metlica. Vispel. Valjar. Tainarull. Merilna skodelica. Mõõtetops. Merilna žlica. Mõõtelusikas. Sito. Sõel. Odpirač za konzerve. Konservjavaja. Odpirač za steklenice. Pudeljavaja. Rezalnik za pico.
Merilna žlica. Odpirač za konzerve. Kas soovite neid sõnu igaveseks meelde jätta? Minge aadressile flashkartsluna.com ja harjutage seda ning tuhandeid teisi pakke täiesti tasuta. Link on kirjelduses.